Jalan Edi. Makan-makan sambil tunggu kita nak check in ferry, boarding ferry. Kita relax kat sini 1 jam. Mi, seksi tak nak mi? Ada. Confident tak lah? Confident. Adiknya mau luncur kata dia. One, two, three. Wow. For the first time and forever. Yang biar dia berenang ya. Follow dia sendiri tahu yang naik tahu tangga. Baru mau setahun dia dah advance naik longsor sendiri tahu. Mentang-mentang ada pelampung dia confident tahu. Itu Part 1, 2, 3. Nampak gayat ke? 1, 2, 3. Ya, cepat. Go daddy. Wah. Apa tu enggak mau. Dia cakap bahasa Indon tu. Okay, 1, 2, 3. So kita dah tengok persembahan barong. Nampak tu? Baby. Misai betul. Ni kuda kepang dia. Ala-ala Bali. Baby jangan baby. Nanti tertanggal pinggan pula apa dia punya ni misai. Macam persembahan barong Bali lah. Kita panggil kuda kepang kat sini. Kita boleh foto-foto.